شش به دما هولێرێ بولتەنا نوچەیان ئەس بەهار عەدنان ژوەر پێشکەشتکەم دەستپێکی دەژی کەرەمکن سەر نوچە. جیمز جفری راگهاند کو پیوندین امریکا لگل توایا پارتین روجاوای کردستانی هنه و او پیوندی تکتیکی و دمکینه. فرماندارکی ارتشا آزاد و اندامشان دا اپوزیسیونه جبو دانوستاندنین اسیتانا آماده بونا خوش بو انجام دانا اپراسیونه که لی روشالات چمی فراته نیشان دا. محمد خلیل قایم مقام شنگالی راگهاند کو بردوام پکک ایریش بارگهین پارتین کردستان الوینافچه دکو کریارین پکک لشنگالی ناین قبول کرن. جبر بارینا بارانک گلک لچندین باجار و باجاروکن روجاوای کردستان لهیرا بویه. سلاوریز اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دکتر عبدالحکیم بشار داخویانیک درباری بلاوونا وینین ستورین جواکی بلاف کرد تیده دبیجه که تو هفدیتن نوبراوی و پیدیده نهاتیه لدار خستن. پشتی بلافبونا وینین دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و هن سرکردین پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده که هفدیتنک نوبرا وان دهاتیه لدار خستن ایرو یکی برچله 2018 دکتر عبدالحکیم بشار داخویانیک درباره وی یکیده بلاف کرد. تیده هاتیه بریا چند روزان تورین جواکی و هجمارک مالپر وینه دکتر عبدالحکیم بشار به سرکردین پیده که هفدیتنک هاتیه لدارخستن نوبر هر دو آلیان ده دوی درباره ده او دخوازه زلالیه که جرای گشتی را بده خویا کرن. بریا سال و نیوکه وی پشنیارک سر سلیمان الشیخ که اوجی سروک ناونده شیخ الگروب جبو لیکولینانه که بخوا بریتانیا اوش دسپیکا شورش سوریه گهدانک تایبت دده سوریه لسر وی پشنیار کربو که کارکه لجیر ناو دیالوگا کردی عربی لدار بخه که او کار ارمنجن وی اون. بشداری ده زلال کرنا دوزا کردی بورای نشتیمانی سوری گشتی بشیوه که برچاف و چاوانیا دیتنا چارسریا دموکراتی. دیتنا چارسریا مترسیین جدا نوبرا کرد و عربان ده که ده انجام سیاست رژیم اسد ده تکبرنا پلانکری جی سوریه بو. چاوانیا دورخستنا ناکوکین عربی کردی نخواستن پشتی کوپه ده هرم عربی داگید کرد و به بن پیکنان رابو. دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده داخویانی خود هر وها ده زانین که او پروژه بریا بهتر جه ساله که به رونشتن دیالوگی دست پیکر بو. تیده هجمارک جه کسایتین سوریه بشدار کرن و کاری بون پیشکتنه که درباره پشراندن سوریان جدوزا کردی را به دست خواه بینن. دما کون بجار در رونشتن داویه ده هات سر چوانیا دیتنا چاره که جبو ناکوکین کوپه ده یک جه آلافن ویه سروک ناونده بریار دا که اندامن جه سرکرده این پیده و خوندی بکه. دا که رایا آلیین دن جه سوریان بزندی سرکریارین وان و چوانیا چاره سرکرنه ببیسن. و او وخوندن جبو کسی که تایبت نهاتشاندن جبر که ددما ورکشوپان ده وخوندن ببی دست نشان کرن ناوان جوالاتان را تیشاندن. بشار درجاهی به آخفتن خود تینه که همو ورکشوپن گریدای به دیالوگ عربی کردی ده بشدار کریه. نخاسم یا داویه یا لجیر ناو حکومداریا باکور رجالات سوریه و رواتیا و رولین رخصتن جواکی سیویل دویده. هر یک جه خالد عیسی، نواف خلیل و امجد عثمان جبو ویکی هاتن وخوندن. و دما که بشار در باسی هولی بویه زانی بو کوان هر سه نافبوری بشداری دوی ورکشوپی ده کرنه. دکتر عبدالحکیم بشار هروها بالکشاند سر ویکی که دوی ورکشوپی ده تکزیل سر هلوستن دریا بدهان گوتارین خود سر کریارین پیده کریه. هروها بشدار بوین جمن بچ رقا و دیرا زوره هلوستن خواه جکریارین پیده در براندنه. دکتر عبدالحکیم بشار ده داویا داخوانی خود ده بیجه که او تکزیل جرای گشتی را دکه که او وینین هاتنه بلاف کرن یا رونشتنه داویه جو ورکشوپا ناونده باجار لاها یا هولنده که ده 28 و 29 مجداری ده بو. و تو هفدیتنین فرمی نافبرا وانو پیده ده نل سر آستا کسیاتی و نل سر آستا پده کسی نهاتیل دارخستن. جبرکو پیده بکریارین تروری دجی گلی کرد را دبه
وەک گرتن و şewtandina nivîzgehên partiyên Encûmenê Niştimaniya ya Kurd li Sûriyê û leşkerkirina zarokan û kuştin û belavkirina nezanî û kûçkirina xelkê û qurbanîkirina bihezaran ji ciwanan li biyabanan ku tu berjivandiyên Kurdî li wan şeran de tune ye. Bi tenê ji bo deselatdariya xwe ya demkî herwiha bi binpêkirinên berfireh li herêmên Erebî rabûne. Ji ber wê yekê tu carî hevdîtin û danûstandinên bi peyê re nayên li darxistin ji bilî di çarçoveya mercên ku di gotara xwe ya dawiyê de hatine xuyakirin dê werin li darxistin. Sentera Şex Grup ya Lîkolînên Girêdayî bi pirsa şoreşa Sûriyê workshopek li jêr navê Diyaloga Kurdî Erebî di her du rojên meha mijdarê 28 û 29 bajarê Lahay li welatê Holanda li darxist. Sentera Şex Grup ya Lêkolînên derbarê Rewşoreşa Sûriyê de workshopek li jêr navê Diyaloga Kurdî Erebî li her du rojên 28 û 29 meha mijdarê li bajarê Lahay li welatê Holanda li darxist. Di vê workshopê de gelek kesatiyên Sûrî amade bûn. Di nav de jî endamê Polîtbîroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û berpirsê rêxistina giştî ya Partî li Herêma Kurdistanê Dr. Abdulhekîm Beşar amade bû. Li ser vexwendineke fermî ji aliyê serokê Senterê Selman Şêx ve. Di vê workshopê de kar li ser pirsa Kurdî hat kirin û zelalkirina mafên Kurdan ji kesatiyên Sûrî re û raya giştî ya Sûriyê re û çawaniya dîtina çareseriyekê ji doza Kurdî re. Her wisa nîzîkirina nerînên Kurd û Erebên Sûriyê li hember yek. Ew jî piştî van siyasetên ku rejima Sûriyê birêbaza xwe ya ku civaka Sûriyê wêran kiriye ji dehê salan ve. Her wisa çawaniya nehiştina rûîdana milmilaniyeke Erebî Kurdî piştî ku peyedê hinek navçeyên Erebî li Sûriyê kontrol kir û komkujî tê de encam dan. Sentera Şêx vexwendin ji hinek rayaderên peyedê û rêveberiya wê re jî şandibû. Da ku nerînên xelkê Sûriyê li hember siyasetê wan bibihîzin. Li ser torê civakî wêneyek bilav bûye tê de endamê Polîtbîroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya Dr. Abdulhekîm Beşar û Dr. Xalid İsa şêwermendê desteya serokatî ya peyedê û Emced Osman hevrêzkarê giştî yê tevgera çeksazî û gotebêjê Encûmena Mesedê ya peyedê hebû. Li gor çalakvanên torên civakî di ropelên xwe de baz kirine ku hevdîtinek di navbera Dr. Abdulhekîm Beşar û rayaderên peyedê de çêbûye. Beşek ji wan çalakvanan keyfxweşiya xwe derbiriye û beşekî jî nerehetiya xwe dayîna xuyakirin. Akademînasê Kurd Dr. Ferîd Seedûn li ser malpera xwe nivîsiye. Bi vexwendinekê ji rêxistineke sivîl li Holanda civatek li ser asûyên çareseriyê li Sûriyê û nerîna Kurdan û rêveberiya peyedê û şiroveyên wê li ser rêveberiya wê û mafên wê gelek keseyatiyên Sûrî bi Kurd û Ereban ve amade bûn. Li ser perawêzên vê civînê civînek roja 29 mijdarê di navbera Dr. Abdulhekîm Beşar endamê Polîtbîroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û Dr. Xalid İsa şêwermendê serokatiya peyedê û bi amedebûna Emced Osman çêbû. Dr. Ferîd her wisa got her du aliyan basa çawaniya egera nêzîkbûn navbera wan de kirin û rexne rast arasteyî hev kirin. Li gor kesên amade bûyî hevdîtin erênî bû. Akademînasê Kurd got ev hevdîtin wisa mirov han dide û em kar ji bo wê yekê dikin û em bawerin bazdan ji yekrêziyana mala Kurdî nîne û divê em van parçabûn û milmilaniya nerînî ya ku tevgera Kurdî jî jê dinale rizgar bin. Dem hatiye diyalog navbera Kurdan dest pê bike û avakirina qonaxeke dîrokî nû. Dr. Ferîd got ez bi xwe dibêjim aferim ji bo mêraniya van kesên ku amade bûyî tevî ku rastî gelek rexneyan hatin. Di vê derbarê de Ömer Koçerî endamê Komîta Navendiya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya û Sernivîserê Roznameya Kurdistan ku ziman halê partiye li ser akawntê xwe yê Facebookê nivîsiye çi hevdîtinek navbera serkirdatiya partî û peyedê de çê nebûye. Gelek ropelan ev deng û nûçeye bilav kiriye. Di nava wan de jî malpera Aşa News ku qaşû hevdîtinek di navbera Dr. Abdulhekîm Beşar endamê Polîtbîroya Partiya me û Dr. Xalid İsa şêwermendê serokatiya peyedê de çêbûye. Lê ez tekez dikim tişta ku Aşa News de hatî bi çi awayî çê nebûye û rast nîne û ev nûçe gelekî dûr e ji rastiyê û Dr. Abdulhekîm Beşar ji aliyê partî ve nehatiye spartin ji bo hevdîtina bi peyedê re bi tena xwe bike û heger çi hevdîtinek çê bibe di navbera şandekê ji serkirdatiyê be nek serkirdeyekî tenê li Qamişlû yan jê li Herêma Kurdistanê be. Her di vê derbarê de îro Dr. Abdulhekîm Beşar bi xwe ev nûçeye di daxuyanekê fermî de red kir. Şandarê Amerîkî taybet bo Sûriye James Jeffrey ra gihand ku peywendiyên wan bi Kurdên Sûriye re bi tenê teknîkî û demkîne. James di bersiva endamekî Komîta Peywendiyên Derve Kongresa Amerîkî diyar kir ku peywendiya wan li Sûriyê ne bi tenê partiyek dest nîşan kiriye ji ber ku peywendiyên wan bi hemî partiyên Kurdî re hene lê ew jî bi tenê teknîkî û demkîne.
جيفري بالكشان سرويكي كوبيوندين وان بهمي آليان لسوريا أرمان جاوي بداوي آنينا هبونا ريخسنا داعش تروريست لسوريا. بری را دستکرنا باجار عفرینه یپگی بومبه لسر جاده و دنافتاخ و مال و ملکن خلق عفرینه دجی چاندن و پرانیا قربانین وان ماینان خلق عفرینه بخوابون نهاجی همان ازمون و بآوائی که اشکرو وکو بردوامی جی پروژه پیده ده کوچ برکرنا کردان ده جی دورین وان و گوهرتنا دموگرافی لدورا کردی شرکی نیکسان لدوری تی درست کرن. بری را دستکرنا باجار عفرینه جکدارن یپگه یم بسر پیده و مینو بومبال سرجاده و دنافتا خو مال و ملکن خلق عفرینه ده چاندن و پرانیا قربانیان وان مایناجی خلق عفرینه بخوبون. نهاجی همان ازمون و با آوایکی اشکره و پیشچاف وکو بردوامی جی پروژه پیده دو کوچ برکرنا کردان ده جی دورین وان و گوهرتنا دیموگرافیا دورا کردی و درست کرنا شرکی نیکسان لدوره. جکدارن یپگه یم بسر پیده و دست به هلمتک چاندن آمین و بمبان لپیش درگه و نومالان و لدبستان الغافقی و جاده یم باجار سرکانیه کریه. بتایبت جی جاده آزادی وکه پیشکی یکیش بورا دستکرنا باجار جبو ترکیه. هر لگوری کوچالگوانان بلاف کریه. یپگه مین لجاده کورنیش دنا و داران استونه کهربه ده و نیزیکی درگه خستخانه یا نشتیمانی روش و درگه پارکا سیروب و لپیشناون ده سنتر روشنبیری یا باجیر و لتنشتیانه یا ورزش و دبستان ابن خلدون جی چاندیه. اوین او ماین همان ماینه کو عفرین ویران کرن و ریاوگره لپیش دربدرن عفرینه گرد کو پیاده به همو آوایان بانگا نوگره دکرن کو وان بخود دزانی وان چی بسری عفرینیان کریه و جه اشکره بونا پروژه خواهد ترسیان. افبون او ماین کو هشتن معلومل کن عفرینیان جه تالان کرو دزین گروپین چکدار بمینن. سیناریویا ماینان لسریکانیه دست پیدکه بری کو شر دست پیبکه لی آگاهی بدرستی لبردستنینن ماینن کو لعفرین هاتبون چاندن کی جاندمه هاتبون چاندن جبر کو پیاده عفرین کربو دورکه دور پیچ کری و بره لپیش راگاندنه و چالاگوانان گرتبو لپیش زانینا هر زانیاریه که درباری و دورا کومینا دورا جزیره نهاد اگر شرکی گرانده بو. مینا سیناریویا کولانا تونلان آنکو خندقان لعفرینه همان سیناریو لجزیره دوباره دبه چاندنا ماینان جی هر دوباره کرنه که جی سیناریویا عفرینه را لنها وین زلالو اشکره دبه. دیروک نایج بیر کرن کوبری و کشانا پیده جعفرینه مالبات کوجمیرو جنک پیک دهاد ده انجام تقینا ماینه که چاندی ده لسر ریا گند خواه میدان که جیانا خوش دستان او جی اندازیار بنگین اندام کومیتا هرمی پارتیا دیموکراتا کردستان سوریا بو او هفجیناوی. پیشترا اولی گل و کشانا پیاده زنجیره که تقینا ماینه چاندی دست پیکر کل نفچه اشیه لگند قرمیتلق ده انجام تقینا ماینه که ده کالکی تمن هفته سالی جیانا خوش دستا. لگند قرگوله میرکی ده انجام تقینا ماینه که ده جیانا خوش دستا. هر وها لناوندا باجار عفرینه جی هجمارک ماینن چاندی تقیان و تاخک به تمامی رخیا کد انجام ده بدهان ولاتی شهید بون و بریندار جی هبون. لتاخا محمودیه ده همان انجام ده هجمارک ولاتی بریندار بون. لتاخا اشرفیه جی مالباتک به تمامی دما کوج پنابری ایودگریان ماینک دناو مالاوان ده تقیا و مالباتک جهشت کسان پیک دهات جیانا خوش دستان. لگنده قسم جوانکی 30 سالی کوج دربدری ایودگریا مالا خود اگر تقینا ماینه که ده جیانا خوش دست دا کو او ماین دبن لنگی وی ده تقیا. د پنج هیواسه ده و جبر تقینا ماینه که چاندی کوج آلیه چکدارن یپگه و هاتبو چاندن لنزیکی گنده فریریه 3 دربدران جیانا خوش دست دا و 8 دی برین دار بون. ده هفته هیواسه ده و 2 سیویلان جیانا خوش دست ده و 4 دی بریندار بونو ده انجام تقینا ماینه که چاندی ده جالیه چکدارن یپگه و الباجارو که میدان که. ده 13 هیواسه ده سیویلکی جیانا خوش دست ده و 4 دی بریندار بون ده انجام تقینا ماینه که چاندی دهش پاش ماین چکدارن یپگه لگنده بعدینا. ده 18 هیواسه ده 4 سیویلان جیانا خوش دستان ده انجام تقینا ماینه که چاندی ده هر وها 6 سیویلان دی جیانا خوش دستان لاوند آفرینش بر ماینن چاندین چکدارن پیده. تقینا ماینن پاش ماین چکدارن پیده لعفرین تا دمک دریج بردوان بو
و ئەو ماین تەنێ لە جهێ کۆمبوونا سیڤیلان دتەقیان و ئەو یەک دبوو جهێ ماتماینێ لێیا دیار و ئەشکەرە دبەنەها و پشتی جودابوونێن کۆ di navçekdarên PYD de durist dibin. Komîna ku planê tonelan hatin radestkirin ji bo Tirkiye, plana mayînan jî hatibû firotin bi heman awayî. Serbarê hebûna alavên eşkerekirina mayînan di destê grûpên çekdar de û nebûna wan di destê welatiyan de. Niha jî welatiyên deverên sînorî yên Rojavayê Kurdistanê bi Bakurê Kurdistanê ve dest bi koçbarkirinê kirine û yên mane jî di tirsê de jiyana xwe derbas dikin. Ji egera şerekî ku PYD defa hewarê lê dide bi kolandina xendeqan her wiha bi çandina mayînan. Gotaniha welatiyan tu hişyarî derbarê hebûna mayînên çandî li navta xwe cadeyên xwe de nînin. Ji ber ku PYD nebixeme ew welatî li jiyanê bimînin yan jî jiyana xwe radest bikin. Şêrîn Kîlo. Fermandanekî Artêşa Azad û endamê şanda opozîsyonê ji bo danûstandinên esîtana amadebûna xwe ji bo encamdana operasyonekê lê Rojhilatê Çemê Firatê nîşan da. Di hevdîtinekê li gel Ajansa Anadoluya Tirkî Aqîd Ehmed Osman ragihand ku çekdarên Artêşa Azad bi hevbeşî li gel Artêşa Tirkiye amade ne operasyoneka leşkerî lê Rojhilatê Çemê Firatê encam bidin weke çawa li Efrînê encam dan. Herwiha Osman dazanîn ku ew dixwaze Amerîka Tirkiya bi rêkeftin çekdarên YPG ji wê navçeyê dûr bixin. بله تماشاوانین هیجان هاجی مامۆستا مصطفی جمع اندام پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا میوانی منه دماتا باش ببریز. دم باش. درباره مجارا وکشوپا یا دیالوگا کردی عربی گلو چه زانیاری البردسته تهنه درباره ویجوینه؟ بله يعني ديالوجا كردي عربي غلطية خنينة تشتك درسته باشا لكن مخابن إيرو كد نابرا آليكي بآلية دينا عرب راتي أباكرن كو أو آلية كنا بخط كي جرا كردي با بيرو باوري و دواري كردايتي ودو مافي كردا قلسة براسي جبولو يعني باورم يعني كسك إنسان كرد بينا كو بيجي أو ديالوغا هانا بسري ببه دريا بياده وان يعني آلي دينا عرب هكو إمكان هبا براسي أردياكي سياسي هاتبا أباكرن دروج آبادانا بين كردا بخب خدا والسلوي أساسي تشوفونا جنوه با ديالوغك بأطرافنا عربي ركربا وقالك درست با قالك جيخوا قرتبا وتيدا هالوسطة سياسي كردي وقالك خطبة إيرو نوايا براسي تشتكي فرها برداية تشتي ولو قالك جارتي بونا هسد بيرابويا بيادا بيرابويا انجام حتى ناجي تشتكي باجي دركة براسي بله ما مستجوین وسا چوا تاوی هیا چه گرینگیاوی هیش بو چاره سرکرنا فرستا کردی کریزا سوریه جی بله گرینگیا دیالوگ هر هیا بس از تشتی دبیجم دنابرا پیاده او نابلی بکه حسد مسد هر او توجه سیاسی او يعني نابرا وانو با آلیتی دا جبر يعني پیاده هلوستاوی سیاسی ام همو دزانن مخابن كو يعني نقل جرينج الجنوي ما في كردي وداخازين كردان وروج اباي كردستان وروج بيش روج اوي شبه ابا جيرا مهمه او مهمي او جوينا راكو دبب او هبا بردوام بك خبده خويا كرن او ديالوكت او بربرسي كردانه واباجي غلطه لاني امهر همو كاس زانن هالوستاوي سياسي تاروجي إيروجي يعني دناب كردادا ناي قبول كرم براسي أما باورم يعني وي كردان نجيني كو بي آبا كرن لسر بي ديالوكا هاني ما في كردان فيشتا أو يعني أو آلي هاني إيرو تمثيلات تشكي ناكن يعني هناك بارتين شخصيات عربا سورينا احترامها مشجرة يعني غلاطين نينة حوار هذا لكن آلية كردي ايكو وحوار عندك
دبي خدان لغير برسا كردي بري جيبك أبا ونداير جم بيادة براستي. بله ماموستا نیشانا ام بیشن حوارک آنکو دیالوگا کدنا برا انکسی و پیدا ده گلو هی آننا اشخو ابا جرينجا براسي خالا ايرو توري جرينج ابا كو هر كسي ما كرد ايرو دعوة يعني ديالوكا كي ولو دكاج بيرنجي هاني كو بقن تفاهمه كي وضع كردن كي سراس ببه لمخابن يعني بقناعتي من وقت اسفين بكم تاروجي ايروجي او ارديا سياسي كو امسال بقن هبدو نحاتي ابا كرن مادام ارديا سياسي نوك هذا نا ام يعني اسكار ملا بلي بكم وقت دري باز سر يعني ميدان كردستان چه سوري به چه باشور به بالنسبه لكردستان هموي ربازكي نتويه يا كردياتي ربازكي ديني تم شاندن سر نهجكي يعني نتوين ديمقراط آلیک يعني دعوة ما في كردك ودخازي كردا بجنة دولتك أباكرنا دولتك كردي آلیکی دين بنفيا في مسألة بيجي دولتنا كرديش نالازمه وتشتكي يعني كردي الجمنينة تبروجين سياسي كردواري الجمنينة دبردا يعني از بحثا فيدكن يعني وقت اب ارديا سياسي نبرا موادا چه نبه وهمود زان بري ناس ريكافتن جهانا نبرا موادا تبليكو يعني امزمويا السربا ريكافتن هانا جهردو آليابا لكن اولي دي جهردي جيرفيا جبر يعني ربازاوي نوايا فهماوي عقليتاوي ناسكرناوي جكاري كرداتيرا نوك ازو تدبينش بو ولو از بيجن ديالوج تشتك درسته جلك باشا هكو امكان جيرا هبش بو بسر بكبه تشتك جي باشتر نينه لكن از هيجي دبينم كو ايرو او ارديا سياسي جوه ديالوجيرا جوه ما بقينه يعني كاركي هباش يعني وضع كرد سراس ببه دنگ كردان وقت هب يعني نابنا طويل بر ريقستن نابنا طويل يعني الكبل كي جواري دا به دنگ كرد برنگ خوي كرداتي بناس كر او راسته لكن از نباورم ايرو او اردي بكاتي باشا ماموستا اگر نیشانا یک ریزید نابرا انکسی و پیدا ده نبا اگر هيا او رودانا کل عفرینی هاتی درست کرن جارکا دی دوباره ببه از باورم هنكياتي راوستاندنا نا اب يعني تشتغل عفرين شيبو وتركا دغوت الشقي فرات كوباني والجزيره جي بيكورا ايرواتي راوستاندن باورم يعني هالوسك سياسي امريكي هي او يعني ناس كرنا ديتنا كي امريكي جي مستقبل سوريا نهله ايرو ترك درباسي روجلاتي فرات ببن جبر بروژه امریکی ایرو گریدایا هبوناوه و کاروه بیتر بکرداوا گریدایا بایا تک دچه يعني وقتی کو تک درباس بن از نباورم ایرو يعني او مجال سرکار های درباس بن مادام او امکان هانینا جانب دين يعني اكل بشغله او تشتكوا نابو يعني او ديالوغا كردي لكن او ديالوغا كردي دبه هناك بهرتن عقليات سياسي يا بيادة چه ببه بريجي خبرن خويا كرن خدان مشروع كي نتوي كردينا يعني وقت تفهمه كي كردي چه بجبو كو ام بيشد بيجن جبو كردستان روج ابا كردستان سوري جبو ما في قالي كرد باشا يعني اب نيرين جويرانجي قالوا الجم واجي يقولوا هياكو ام بقنوا تفاهمانه هنا قاب جيرا لازم بريجي تبي وان كسين سياسي هموا بردن خبدن خويا كان داخلك جوالي وادر كبنو او جي خدان بروجي كي سياسي نتوي كردينا وتي واتش بعد بيجوا شغا ارضيه شي به او ديالوج هانه ويب سري به وشقد كبه خدمه برسا كرد وما فين كردا بله ماموستا از بچم مجارك عاديشي او چاندنا ماينا جالي يپكه لسريكانيه قالوا ددما كو بيد دس بچاندنا ماينا لسريكانيه دكه اف بچواتيتي طبعا ابا خويا كرن ترسك وان هي درباس كرنا تركان لوي هريمه هانه طبي وقت ما قلت نقنعتي من ادبجم درباس بونا هانه او نابلي بكي ريشكي تركي چنابلي باورم يعني هاتي راوستاندن
مادام هاتين راوستانه از باورم اوجی تدگند و مثلا یعنی چما یعنی اوا سیاست ناکن یعنی نزانن کو ایرو اب مثلا هاتين راوستاندن يعني ترك نكار در باس به الا کو ارینیا کی امریکی ایرو او ارینیش ترکارا نینج علم امریکا باشه يعني او بيني هانش بوشنا يعني بوشنا بو خلك ما بيكشتم يعني وهبوت زانن تشتل عفرين شيبو يعني خستبون هندر خارنا خلك عفرينه خستبون هندر نبين الوان خستبون هندر نزانم يعني نجبوكو كسي وارن يعني نابلي بكات دجمنك واري او يعني او مجموعات خراب ملاب كرن يعني جبو بوالا بتاقي يعني بخلك عفرين بتاقي ايرو تشتل سريكاني وقيادك يعني تشكي نباشا ندرسته وزيانا والقالي كرب بالوهري مهانه جبر يعني هاكو درباس كرنا كتركي جوي آلي بهابه دبنا نزيكي هرين به نزيكي يعني سريكاني بقبه دوری و به نزدیکی سینور به جبو ترکان درنگی بخن کو کاربن در واسیوی آلی بن یعنی غلطیات هیا براستی عقله کی کو تعامله کی غلط خلق مرته کرنج آلی وان با چل سرکانی به چل کوبانی بل هر یعنی جی کی کو گریدای روجابای کرسان براستی هر او غلطی بردوامج آلی وابا هی بیدکم هاكو فين بكر بما سرهانو جواب شتا وگرن خلق ما زيان نگوان و تمنكي نوه جارك دين هذا ماموستا افكريارا يبكي چندين دا خويا کرن کویت ترکیه در باسی نافچین کردی لروجالاتي چمی فراتي ببا يعني واي على كل حال ام همود بيجن يعني تركي برجماندي وهنا كدرباسي روج اواي كورسانه ببه همو هريما كورسانه سوري داگر كربكه لكن وضعك سياسي ايرو هيا او مثلا باورم هاتي راوستاندن تركي ايرو نكار تشكي بكه هاكو بشاروج دا هناك كالواسن سياسي بين غوارتن هناك يعني استراتيجية أمريكي دهريمة ده هناك غوارتن تكابه معادلات لأنه سياسي ورن ميدانه جبر يعني شو بعزوات بجم نا أسيتانا جارك دين تشتكي باش ليش شيء نبو براستي دي من صورة بخد بجي تشتكي خالة توري جرينج يعني دخواستن كو بلكي أو كوميتا دستور بأباد كرن او جي بعد من صورة بيجي ورحنا ذكي ودري خاديشينه انه اف تشتكي باش الاسيتانا تشينابو باش الورد شك تشينابو كي واندي نبرا امريكا روسان ودا نقلك خشا نبينا امريكا وتركا دجينا حتى نقلك خشا وضعك سوري هيا براسي نكتي شارسريا سياسي مادام نكتي سركرنا سياسي از باورم قلك تشدي جهاتنا راوستاندن گریدایا به آباکرن استراتژیا کی نه جالي يعني هزين كو يعني فعل وان هي الهندري سوري ابا گریدایا بروج پیشوا لكن ايرو دما حال دا باورم يعني تشكي خطر نهانينا باشا ما مستپرسا منا داویجی او تخوازم تب کرتاهیجی بیجه پیوسته آلین کردی چپکن دا کوری گری لکاریست مروی وره درست کرن يعني راس اواكو ديالوغا كردي دست بس وقت مقول دايكو كردي جدبير سر اساس كي سياسي بيكو او تفهم شيء ببه نما خراب ببه كنجي وات شيء ببه الريل بيش قلق تشتي قرتن بيش يعني داغركنا تركيا جي روج ابارا بيش قلق يعني سياسات ان شوت كنت حق كردادا تيما شاندن او يكون سياسي كردي يا داخلي براسي الريل هموت شي دبره وابا درسته هي ما اواكم سري ببه لكن بريقي دبه او جماعات خسر راس بك يعني دواري يعني ناس كرنا خرج فرصه كرد وبروجي سياسي كردي را گلک سپاس ماموستا لسر زانیارین تا مصطفى جمعه اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کو تمیوانی من بوی چکدارین قصد لدیرا زوری پریان ده سر سویلان ده سپینه دا کوان سر بس برده پشتی انجامدانا وکولینان تورا فورات پوست بلاف کر کو چکدارین قصد جمارک سویل کوشبن دسته تروریستن داعش ریزگار بونه و گوهسنا بنگها حق للعمر یه بترول دا کو وکولینان لگلوان انجام بده هروها تورا نافهاتی دازانین کو پشتی انجامدانا وکولینان لگل سویلان چکدارین قصد دخوازه پریان لوان کر
دخواز پریان واکر دا کو وان سربست برده تورا فوراد اشکره کر کو او کسین دخوازن جه کمپین بندست چکدارین قصده ده درکوین پیوسته 1000 حتی 1500 دلار امریکی بده. لیدوانک تایبت دش بو آرکه محمد خلیل قایم مقام شنگال راگهان که افکریارین آلیگر و چکدارین پککه لشنگال ناین قبول کرن و بردوام به پککه ایریشی بارگهین پارتین کردستانی لوی نافچه دکه. جدما کو ترکیه افشار خستی سر یکیتی اجتماعی کردستان دو آسایش یکیتی اجتماعی کردستان دست به دور پیش کردن بارگهین توا تفگرین سر به پکک و کریه لسنور پارێزگا سلێمانی وان دادخێ. لە گۆری ڤیددیۆیەک و هاتە بەڵاوکردن دو ئاسایشایەکیتی نیشتیمانی کوردستان لە قەزاکەلار ناوەندە دەڤەرە گەرمیان بارەگەهێ تەفگەرە ئازادیە جوواکە کوردستانەیە سەر بە پەکەکەوە دۆر پێشکردن و بارەگەه داخستن و تەڤە ئەندام و ئالیگرن تەفگەرە ئازادیە جوواکە کوردستانی کولناوە بارەگە هەبوون دەستە سەرکردن. هەروەها لە قەزاک و وێژی ئاسایشایەکیتی نیشتیمانی کوردستان بارەگەهێ تەفگەرە ئازادیە جوواکە کوردستانێ یا سەر بە پەکەکەوە دۆر پێشکردن و بارەگەه داخستن و تەڤایە چالاکیان تێدەهاتە ڕاوەستاندن. وەکە کارڤەدانێکی ئالیگر و چەکدارên پەکەکە لە دەڤەرە سنوونەیە بەسەر شنگالێڤە عێریشکردنە سەر بارەگەهەیەکیتی نیشتیمانی کوردستان و بارەگەه داگیرکردن و ئاڵایەکیتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر بارەگەه ئەنینە خوارێ. دەیەوێ دەربارەدا مەحمە خەلیل قایم مەقامێ شنگالێ دەلێدوانێکە تایبەت دەژبۆی ئارکێ گوت و ئەڤ کریارên ئالیگر و چەکدارên پەکەکە نایەنە قبولکردن بەردەوام پەکەکە لە شنگالێ ئاستەنگیان لە پێشیا دەستپێکردنا پرۆژەیەن خزمەتگوزاریە دروست دەکێ. هەروەها محمە خەلیل گۆچی و عێریشکردنا چەکدارên پەکەکە بۆ سەر بارەگەهەیەکیتی نیشتیمانی کوردستان لە سنوونێ نەتشتەکە و سەیرە ji ber بەردەوام پەکەکە عێریشی بارەگەهێن پارتیên کوردستانی li wê navçeyê dike. وژێ عالی خۆڤەژی شێخ داود جندی جێگەرێ مەڵبەندا پازدەیەکیتی نیشتیمانی کوردستان لە سنوونێ ژە ئارکێرە ڕاگەهاند و گرتنە بارەگەهێن تەفگەرێن سەر بە پەکەکەڤە لە سنوورێ پارێزگا سلێمانیە بۆ جێ نەڕازیبوونە پەکەکە و یەکیتی پێتۆمەتبارکردن لە هەمبەردا ئالیگر و چەکدارên پەکەکە عێریشی سەر بارەگەهەیەکیتی نیشتیمانی کوردستان لە سنوونێ کرن. هەروەها شێخ داود جندی گۆچی و ئەفکارێن و پەکەکە پێدرابێ کارنەدورن ژێ ڕەوشتێ و مەبەستژێ دروستکردنا ئالۆزی و گەرژیەیە. بله تماشاوانین هێژا هەر لەسەر مژارە دروستبوونە پرزگریەکان دنابەرە یەکیتی نیشتیمان کوردستان و پەکەکێ نەها jî me mêvandariya Welîd Hac Abdulqadir şirovekarî siyasî kiriye dema te baş bibirêz. دماوەژی باشێ خواهم. باشە di dema niha de ji ber çi yekîtî niştîman Kurdistan dest bi hilmeta girtin li ser baregehên ser bi pekekê vekirine. Di bariyan de ev gava got yekîtiya niştiman avêtê bi rastî girêdayî bê bi gelek babeta ve a bêhtirîn jê gomrûd xwazin dikarê binasê ev nêrînên ango gavên ku têne avêtên weke planên hemberî Îranê yek jê yani dixwazê hinekî gur bîrûbariya min belkî dixwazê çend gav navavê jê şûn de taban vegerê de alî danûstandinê xwe bi Îranê re yek adê duwa jî dibe ku weke dergehekî be an em bêjin şiwatek vekin heta ku şinonerê xwe ê gudanîn di serokatiya Iraqê de jî mesela medî got şû gelek dewleta besiriya xwe nedî guherê Tirkî û adî tir jî ew gavên ku îro Amerîka avêtên hemberî her sê serkirdayetiye PKK û dibe jî bêhtirîn meselen aloziyê ku PKK an ew partî an ew kem bêjin rêxistinên bi sednavî ê guldûra wê heyîn ew jî mumkin e têkiliye we heta di civata got bêhtirîn îro meselen bêjin serdestiya yenekê li ser heyî ji ber vê birastî gav yani min xwe nedî gavekî wekî xê nemutewqe yani û di bariya min de wê bêhtir jî mumkin e gavin bêne avêtin lêno tiştê gul ser xaka Kurdistanê Iraqê de alî PKK de got nekevin duwarê praktîk de mumkin e bibe sedemek gelek tiştê mesela karin bêjin neqşa Filistin û İsraîlê û ew dewletên Erebî ê ku li hawirdûra wê çawa bîn
مثلا استهداف اسرائيل وكاغو ايرو تركيجي دخازي كو بك درجه بهتر دست خد كردستان عراقي دريش بك باشا مامۆستا لە گۆری شۆڤین تا یەکیتی دخوازە بێ هلمەتێ چ نامەی بگینە؟ دباري أمد وقت موجود دبيجو جافك أزبخوا دور ناخينم دكلا دهندروي لا شيء كتير بخدجي أم تفبزان يروبري وان الكونغرة كيو أف كونغرة هنيجي قوتنا وكهيرو خان قوتنا كل جي كي بيجي مثلا كسرة رسول بالتشناد بيجي يعني تشتن بنجهيجي دهندروي وادا وهذا يك عاد دوا درفتك جوارة هريميات دخازن نامه خواه درجه يعني سركي بقي هنا امريكا انه حتى داويه و پر بنش سياسه رژیم ایرانی را یک و عاد دوجي و حتى داويجي پشتگیریا تککی بکن پشتی گاواگو امریکا آویتیفا او نامه و سيقوليه بواري عمده یک جوار خستني بد هندروبه وخدا عاد دوا نامه کش امریکا را السياجي دبيك وكا مؤشره كي خرد بين قبائل ناميرو بين ميديا تركي وحتى بردوين حكومتها تركيجي فاغا واكا رنجه كي بيروزباهي ددن خويا كرن ام جريجي ندم براسي افجي جابهتر بلكي ازدبينم اف فكرنا سروك برزاني و ديمقراطي كردستاني مثلا تشوناوي تشي بوله بسر بلندي وبوقت بجيرو برو شو بغداي ومثلا عطناوي هاجر كويت به هاجر ميرجيت عربي به وبيروزيا مثلا ان بشجيري افان كساتفي بوفي غافاميراني اغوهاتي برزاني افيتي وغاي بغداي حجم قلك شتف قربن ش كسبن حجم واي حقيقي داخل كانت جبات عراقيده والهور الدولتين هريميجي فجبر ولي افقاضه نيجي دباري امدا انا كي دخازه وكا خالك ان ركب ما بين خا وتركيا دا پیدا وکي باشا مامۆستا ئەگەر هەیە ئەم بێژن ڕوبڕبوونەکە لەشکری دناوبەرە یەکیتی و پەکەکێ دەوەرە دروستکردن ئەگەر ئەڤەیەکی هەیە نەریناتەدا او خا تزاني خا من برد كردا قوتي كرم شيري حتى بيري ايفي تفقراني او روجا اول وقت جو بينجها خو افاكريد حفتي هاشتيدا خديتي انه وري مساله هجران بيجي ماركسيزم بيجي مثلا النفي نقول تبي طالع بك او دخازت تبي طالع بك باريا مد جو امكانات واحده يرد نوا حولي رضا نوا سليمانيه دجيبو شرين داري بكن وبكن ليه ايرو تشافينغ سروان ذكري وكم دبيجن اف بتنديا اردوغان وريجيماوي كل همبري جولان وتشتي قلت هندروي تركيا دك هبونا قنديل جيرو كبد سياسه ويدا وضغطه ويسر قنديل يجي وبك كونكاري مواجهه بيجن روبرو ان برنجه شكداري لتاغو امكانات واحده مثلا وكاو جرايا كرين لشنغالي براستي قابا دي تربيانك يا قيادي دست يعني برشابين بي مدخون يعني بيرا وكا بيكانوكي مثلا الخلق خودك انه الجبات خودك انه الجهان دك ممارسات ولي كم باختر ودجوار تركرنا السرخاكا سوري وحتى كردستان العراقي ده سبيكا جو دست شريخو كرين وام دبينا مثلا تشقاف كرنا الشنغالي رد فعل مثلا ضاحت اخويا كرن اللي شنغالي 24 ساعات هذا بيجن انه علاقه شنغالي مثلا اگر ايزيد خان اگر شنا علاقه ببككينينا وتهبونا بككي ونبي وكل الجمل سريكانيه وجريس بي وان بيجن فاندري دي تجي درك ام نبككينا لصوره برز وجلان بيشاوايا وسرود ونشانه بله مامۆستا هاشي بێدەرێ پرسێک هەیە ئەگەر هەیە ئەف پرۆسێک ئەمریکی بە ژبەر دوورپێچکردنا کارێ ئیرانێ دە عێراقیدا او هر گاوا سرکی به گاوا دیجی من نشانه و دا خویا کردن لینو ام خوش تفجی زانی ام تفجی زانن ایرو هندک وک ام بیجن جرا روجلات نافین اند گود حریم آمده بهتر
يعني بيدا تشيغافي خطابجي كو بقى السر سينوري عراقي وايراني انجو كردستاني وايراني بسكنه ترتيبات انجلكي خرط وبين كرن نهر بس او وكان بيجين تشتي ايكونومي ان مثلا اجراءات اقتصادي جو ترامب كانين وبنغافن لشكريجي خو فرض بكن اگر يعني شرن شي بنجي نبو يرنجي خرجي لي وبنجها سركي مواجهه ايرانيه او منطقه كردستان العراقي ان هرم حدود كردستان العراقي بايرانيه وهبونا وايرو دوي منطقه دوي هرم ده ونزل البونا وهبونا قلك امبيجن هجر اجهزه امنيه بن هجر مثلا ولاءات هندروي قيادات كده وتوجهات بلا ولا او بهتر يعني خطرك قالك ما زال السر استراتيجيه دريش اقوى امريكا اباد كجبر ولا امريكا اگر تشابك ياخذ البيد وممارساته وقريدانا ويبك كيرا هندروي سوريا دنا او بين كنترول ده لكردستان العراقي عن قياده بكك بلكي هنا كتبت بين كنترول امريكا ده اجبر ولا امريكا بزوري جيت باريام ده بقافن ديجي بين افيتن وخورتيرش اردوغان فكريا كو ايروان في شر دجوال مثلا عن بيجن اگر قصفه جوي بيان او بالسر قنديلو هابير دوري گلک سپاس بو مامۆستا وەلید حاج عەبدولقادر شرۆڤەکاری سیاسی زۆر سپاس بۆ شرۆڤینتە. CIA یا ئەمریکی زمانی کوردی دەرباسی مالپەرا خۆ یا فەرمی کرد. نها مالپەرا فەرمی یا ئەژانسا CIA یا ئەمریکی بەهەشت زمانان کار دکە ئەو ژی زمانین ئینگلیزی، فەرەنسی، رووسی، یابانی، ئیسپانی، تورکی، عەرەبی و زمانی کوردی ژی بۆ زمانی هەشتێ یê wê مالپەرê. مالپەرا CIA ji bo şopînerên xwe yê Kurd re zanyariyan derbarî ajansa sêxoriya Amerîkî û beşên wê û çalakiyên wê û rola wê li şerê dijî Daişê de pêşkêş dike. Ev yek jî mîna xizmetekî jê ji bo şopînerên xwe yê Kurd re pêşkêş bike. Lê bajarê Derka Hemko ya Rojavayê Kurdistanê pêleka baraneka bihêz barî ji derek taybet ji derkê ji arkê re ragihand ku duh êvarî rojaînê pêleka baranê barî û ta îro demijmêr dehê sibihê berdewam kir. Bajarê Derka Hemko bajarekî bêhtir ya xaka wê çandiniye û xelkê wê deverê jî dilxweşiya xwe û geşbîniya xwe bi baranê dane xuya kirin. îro di roja baraneka bihêz hemû navçeya Koçera li herêma Dêrkê li Rojavayê Kurdistanê dibare ku kolanên nava gund û zeviyên welatiyan tijî av bûne. Ev lehî li gundê Kelhê li navçeya Koçera li nêzîkî Sînorê herêma Kurdistanê rabûye. Di encama barîna baranekê li bajarê Kobanê û gundewarên bi ser ve lehiyek rabû û liv û tevgera civakî hate rawestandin. Li gorî parçe vîdyoyên li ser torên civakî hatin belavkirin ku deh rojaînê li bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê û gundewarê derdora wê baraneka bihêz bariye. Ku di encam de lehiyek rabû û liv û tevgera welatiyan hate rawestandin. Li gorî agahiyan ku di encama wê lehiyê de zeviyên çandinî rastî ziyanê hatin û jiyana rojane bo çend demijmêran hate rawestandin. Lê kampa domîz jî ya penaberên Rojavayê Kurdistanê baranek bihêz dibare ku kolanên kampên te jî avbûne. Nûçegihanê me li kampa domîz ev girteyên vîdyo ji me re şandine kamp hevre bibînin. Bultena me bi dawî hat beriya bi dawî anînê jî em ê sernûçeyan li bîra bînin.
جيمس جيفري راغهاند کو پیوندین امریکا لگل توایا پارتین روجاوای کردستانی هنه و او پیوندی تکتیکی و دمکینه. فرماندارکی ارتشا آزاد و اندام شاندا اپوزیسیونه جبو دانوستاندنین استیتانا آماده بونا خوش بو انجام دانا اپراسیونه که لی روشالات چمی فراته نیشاندا. محمد خلیل قایم مقام شنگال راگهاند کو بردوام پکک ایریش بارگهن پارتین کردستان الوینافچه دکو کریارین پکک لشنگال ناین قبول کرن. جبر بارینا بارانک گلک لچندین باجار و باجاروکن روجاوای کردستان لهیرا بویه. سپاس و البوتنی تماشا کرد.